Nay, sabidong mo't na tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kao. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan kaka. Sarbag kayaw akabalay kao. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kiti sa sa ikaw. Nawan mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket not dari tabuk yaw. Unay daytan kaka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbang nga orasyo amin kagayem. Sakbay na, makablaawan pa'y dagiti sumaganad. Wan kablaawan tayo dagiti saan ang mabambannog nga agsursurat iti comments. Kat daytoy kablaaw ti ad-adda amang paragta kadakwada nga ag-comment latta. So, shout out kada pagayam Villa Veli Sabado, Jasmine Rivera, Castañeda Floresma, Corazon Gazmin, Imelda Kabang, kan Al Kathleen Umayas, kan kada kay aminan papagayam. Saan tayo na may surat amin, okay? Thank you so much! Manipod iti Triple R Productions, isagot ka na kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel, ti pakasaritaan arapauluan. Jaging lakta, dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Amuyo tatang, oray saan kayon ng agbitamina, napigsa kayo latta, no mangan kayo iti aduan at natin kan prutas, uminom iti aduad danom, kan maturog iti husto nga oras. Kasta mater aramida. Saan mo apatpat yan ni tatang mo, Benos? Ha? Nala, kumuntra ka manan bakit? Ibagbagak laang kin ni Venus ti Pudno. Tapno ang muna mo't atar aramidin na. Ya. No kasta tatang? Saan yung aramidin? Dagiti nadakamat ko? Apay din asaan. Di mo patpatsin ti inam. Tadya lang pagbidutak mo no pagkurangak ti makitkita na. Sana makita dagiti nasayata ba nagamar aramida. Ibagam man nga raw. Noan niya dagiti nasasaya at abanag amar aramidam. Denggam, tay baga. Manganak iti ado anateng kan protas. Inumak iti ado adanaw. Maturog ak iti husto nga oras. Kan agik exerciseak. Iti kunam kaday, kat mangmangan ka iti ado apulutan kan inom ka iti ado nga arak. Kan maturog ka iti kanag no dabartekan. Unay kamutin panyang bakit. Hindi pala uman nagita nga ibagbagamay. Ay unay daytan. Kan manag-exercise pa yan. Anya garon mat nga exercise? Jogging. Kaano pa'y mat nag-jogging ka? Mabalin nyo laktamot nga tuloy ti panag-jogging nyo diti Pangasinan tatang. Ag-jogging on place kayon di tarwar. Madi Apa yung madi tatang? Nasaysaya at matlang no daytay pudpud no at tumarayak nga ag-jogging. Daytay umalisak. Sa dinong nga rod nga iti pag-joggingan nyo tatang.
dita kalsada agtaray-tarayak dita tapno makita ti gidyat na. Ha? Ipakita man ka na kayo ti pigsak at maray. Awan bilibyo ka. Unay daytan, tatang? Mangantayon. Daytan natang tisiday nyo tatang ken kadwin nyo. Oray man aluno si kaon. Oh, imposible mo ta Na, kumuntra ka manan bakit? Ay na anak ko, karni ka di ti kayat ng alunusan dayta. Ha? Madi atatang. Ado asakit ti dan ti manag karne. Mabalin ti karne no saan mata kanayon no sagpaminsan daeng. Mala. Ibusak na ito'y dinengdang tapno awan may bagbagayaw. Aluno sagpayin Anya? Bay am Venus, ta alunusan na dayta natan. Kita ukman no kabaulan na. Na, tapno mamati ka panyang kita amaon. Alak na iti malokong Iti ada karga na adinengdang. Ta ibukbuk ko diti pinggan ka. Imbukbuk yung mo tengag paiso dita pinggan niya datang. Ti sanga malukong tinengdang. Ibusim dayta. Tawan ti aso da amangan iti subram. Lagko na nga da masubrak. No labay ikaw, ibusag. Oh, nay daytan. Para makita May sanga oras ang tatang. Mangmangan kayo pa'y laeng? Wala. Masapula sedek ti karga ti ka. Tapno maibus ko na itaw. Oh, patsyam. Amay bus na dayta. Na. Kumuntra ka manan ako nakbakay. Awan pa'y nasaya at nga ibabalaot mo. Awanan ti pagyanan ti kaninyo aprutas tatang. Kabaalak na ita, basta di nakapuraan. Alawon tatang, take your time. Masapol nga inayan. Tapno makalaon ti buksit ka, iti ado anatang kan protas. Jakayan ko na mo na isot po na. Di mo't malmalpasan ni tatang yaw. Maimasan na siguro ti sidaan. Patsyam. Kaya't na ti sidaan. Isungaro damang mangan pala ang aging gaita. Siputan nyo ngamin Saan na namang mangan? Buybuyaan na latan ti pinggan na. Tatang, no saan nyo may busti ka ninyo? Panawan nyo ditan, tayo simpa ni Venus. Dayta. Tiag ko na, ano labay na, ibusin na. Pulaos. Kita ang namin paboritong aprutas ti kan kanikaon. Nakaupata kong abukado. Kabaalang maraw, ti kabaala. Anya? Di pa ikat inibus maun tay abukado dita. Nukunayo ang mga anak iti ado aprutas. Ita, agriri ka. Aglisi ka man dito. Kahit nga damang buy-buya kanya ka mangmangan. Oh, naidaytan, ariyaw. Inakman agjaging kita kalsada. Una, tatang. Ngam numarik na ayo ang mabannog kayo, Nuston. Ay, sana ka mabannog ta napigsaak. Reman asino dito ti mang subok iti pigsak.
Naglastugan. Nakangag ka man na iti kontra ang paniyang. Inak malaingay. Mayat mo't di, no ag jogging. Taalas sa ispay laang mo't iti agsapa. Sige, inaka tapno makaadu akiti oras nga agjagay. Nay, kita tama nga no maitoblak ka. Pailupaw. Nanay ka, nanay. Nanya nga ay, di na itoblak ka. Kasaunak tumit na may. Isarding ko man pa. Ta medyo nabanugak. Diyos kay. Damot ang jagjaging abalasang. Nagpintasang ti bagbagila. Nagpintas pa'y ti rupa na. Kasla artista. Ay. Maayayo ak diyang nagjaging nukasta. Ay, sarunok man kitday, tapno doa kami nagjaging. Follow the leader. Nakaadayo ako na. Sinursurot kumot nga minan na itabalasang. Natinagtipan nyo na. Inapilutan na itad ko kinwa na. Pambarak ni makiam-amaw. Dito, adeng, mes, natindag mo tipan niya, Rainak. Ay, thank you, Anya ka? Tawa ka. Pagkungkunam kanyak ayop. Di kayo ko sawan. Anya ka talaga. Mario ak idi. Ita. Maria akon. Maria. Just kay pinabay mo't gayam na ti sinursurot ka. Padak gayam alalaki. Padak nga da espada na. Ay, unalitan. Ang jagdaging kayo kadima. Ay, uwan. Ang kitang tangarudan, ang agjaging. Agawid na ka. Sige. Ay, pasubli gayam titurungag. Dahil pingatan tayo sinirek ko akalsada itay. Apay, nalipatan nyo ka din? Tata, ha? Saan yun nga mo? Titurturungin nyo? Ay saan? Natalim pala ti panagpampanunot ka. Sharp mind. Ha? Kasta ka di? Ay, isasagat. Agpabanti ka latan. Agsubliak tinagapak. O, naitan. Ay, awan pigsakon. Nabandog akon. Saan ako na makataray? Isa magmagnak langay na. Nalilaw iti panagkitak iti daya bakla. Just kay nagpintas, nagsiksay, iti agtimag Maria. Ay, hindi banggalan. Mario Kano iti, ita Maria.
Daytan. Apa ingay? Raporod mutan dito. Daga mutan ti kalsada pagpagna. Ano na ito yan ang lugar? Kabakiran mutan ti makit-kita itiong tao. Saus, agsubli ak manan sublimanan ariyaong. Ay, just kay nariwang aksan. Jak muten amma kiturturungag. Ayan na ngayon jay highway. Awan mutan. Awan mo dikarot masabat ko apag damaga. Noan niya na ito yan ang lugar. Jak mo't amaw no kanawan no kanigid ti turungag. Jak mo't mabalin ti agpangataw. Ay, talaga anayaw-awa na ka. Just kay... Apay nga awan mo tan ni tatang. Mas daawak Kat no alas 6 kano itagsapa arimwar ko na ni Venus. Kaumaat. Anya turasay? Alas 2:30 na maluman. Napanan ngayon ni tatang. Awan mo't amunan ito'y Pangasinan. Makapadanag day siya tao. Laklakayan pasaway. Padasag man nga awagan manong. Intugot ng samot ti cellphone na. Awan, itugtugot na nurumuar. Ada nga tamod kwartang intugot na. Amang no mabisinitan. Amo na mater aramidin na. Agbirok ay ti panganan na tandamot kwarta na. Awagak nga rudan nanang. Bareng sungbatan na ti cellphone na. Agar aramid iti parikot ti anak ti jablo laklakayan. Unay daytan. Awan pa'y mo't makita a highway. Ay, at umawawag kanyak. Ay, sungbatak. Hello? Tatang, ni Venus na ito'y. Ayan yun. Ay, naimbag tayo mawag ka anak kao. Ayan yun na ya. Jak amo na ito ang lugar. Tawan mo't mabasak akaratula. Adda kayo siguro iti may sa baryo. Kasano nga rodan? Mangkita kayo ditan iti pagdamagan nyo. Oray ko maano da masabat ko at sao. Tagpaytuluda kita ayan ti barangay Hulda. Kat agpatulong ak ijayang. Sige tatang, agbirok kayo iti kabalbalayan dita. Kat agpatulong kayon iti mabalin na pagpatulungan nyo. Amun nyo no sa dino a lugar day tayan nyo ita. Iti kasta, amume iti pangsuksukunan mi kada kayo. Awan mo't masabat ko at tao. O may daksukunan din ata na mambanuga kaon. Saan mi mo't nga rod nga amo no sa dino tinakaysadsadan nyo? Kasanuak nga rodain. Nayawa-awa na kaon. Naitan tumot nga minajaging-jaging. Unay naitan. Kasanuan na jogging mo, ti kabangibang nga ilay. Basta nagjagjaging at lata. Nagloko kan. Amom nga umadayo ka nga umadayon. Di ka pala nagsublay iti naggapuam. Kaya't kung araw na mapaniknikan, no kasano ka adayo ti majaging ka. Napaniknikam nga raw. Awan
Adayo launay, dayja, ta orayak lang na awan. Tatang, saan yun nga ulitin ti agjaging itadayo? Ngamin mapukaw kayo. Napasama ken. Iso asaan kuman ang maulit. Kasanon, no naisarong kayo iti lugar at dakas ti kababalin na iti aginda ki dyan. Ti kahit ko asawain, tulisan da, ket hinold up da ti kwarta kan cellphone niyaw. Ay, awan nga raw ti matatao ti dayja lugar. Ngam, ini karigatak lata at tinagna. Aging ka nga anda tao ang nagdamagak. Ken nagpatulungak. Tapno makarwarak iti dayja abariyaw. Tatang, nasaysaya at mutlaeng ngamin ti jogging on place. Tapno saan kayo ang mapukaw, wenno mayaw awan. Pudno ti kuna ni Venus, tatang. Saan mo na mabali na kontraan, tadandanikan na awan iti agnanayaon. Na, naimata na awanan nga agnanayaon. Talaga ang maawan kan iti agnanayaon. No nakasalama ka iti luko anang takaw, kanang takaw pa'y iti biyag mo. Iso, amaday ti suker aryong. Maminribaw amaday. Unay daytaan. Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan arapauluan. Jaging lata. Dito'y programa tayo. Unay daytan kaka. Padaanan dagiti sumarsarunupay a pakasaritaan. Amay tampok matlang diti programa tayo. Unay daytan kaka. Musical and recording supervision. Giovanni. Script and direction. Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions. Isagsagot kada kayo ti Your Drama Tips TV YouTube channel. O naidaytan ka ka?